Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer umazi akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ekulona ke ibhakabhaka iOrlando Pirates ke indaba ke ebekade ke itrenda eyinsukwini ke einkundleni zokuxhumana ke udaba lomdlali ke laphana ke waseNamibia uDion Hotto enobe kusolakala ukuthi ke engathi ke uyojoyina iAl Ahly after laphana ke uDion Hotto ku-Instagram yakhe eshare ke laphana ke isithombe esiveza ukuthi ke njengamanje ke uselibhekise eEgypt ke indaba eyivelayo ekuthiwa ke iOrlando Pirates isizamile ukuthi ke imconvince laphana ke uDion Hotto cause ebe-rejectile i-contract entsha ebeyinikwa yona ke iOrlando Pirates contract ka1 year. Njengamanje ke indaba eyivelayo kuthiwa ke iOrlando Pirates izomsayina ke laphana ke i-contract ka2 years laphana ke uDion Hotto okusho ukuthi ke usazohlala kuzona ke ezimnyama laphana ke uDion Hotto. Indaba ke ezinhle ke lezi, like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel, mina ngizohlezi ngikona ku-update mayelana nawo ke ama transfers kuyona ke iBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la, nisale kahle.